Ugi. Oh, nigeta ugi. Yes. Ando marathiete oguo maruta wira wa riri. Ndio thiku icio ni maruta wira wa to deco. They have just started like a deco thing. Mena murata wetagwo Ivani. Yes. Riu Tash na Ivori. Ni marika kaundu kau ka deco to bathi to ni they starting small. Yes. No, ega kwambiriria kaundu. To baruni, to tui. Ndio ithondekagwo wega. Aria mbere oguo kona kwena ka commemoration. Yes. Riu hegitonga kira maranyitithanitio na kioi. Magithondekere birthday ya mwari. He has a small daughter. Moke mathondeke balloons. Mwari ni ndete balloons muno. Kana wona kideko kio kia balloon nyingi. Yes. Thigo cia andu ni maruragia andu tene andu mekiraga irigo na rurio rwa itunda ria passion. That was deco. Na bougainvillea. Kuria ironeka. Yes. No yo akatia. Ukagema. Yes. Riu marakirirwo gitonga kiu. Na gitonga mathi makionari. Kiramera atiri ni gietuika very excited. And the ideas they have. Ni kumeta handu mukawa. Ego kugwetwo up market. Yes. Na uko menena ya runda-ini. Yes. Akimera magoka kundu kou. Makiariririe wega arenda the dream he has for that birthday. Yes. Amahe uria we arenda. Yes. Magibangane na uria makaruta wira. Ndio. Na marakinya gateneo. Yes. Maura gitoka kiramera atiri. We are a little held up kidogo. But I hope you have time muti na ihenya marama. Tuthie na ihenya wira ture. Ni wetu atereira munene. Ni wira turetha tutikona ihenya. Yes. Like you can be taking something while I do what? While I finish up a few issues. Jokede mukore hadu hariku. Hadu hau. Yes. Like when hadu high end. Malaika rago marawi kaidi hari. Ya kuona antita ki. Tuna wadu wake. Ago tugia. Ke mesa. Yes. Oh, that is a problem. Yes. Malaki gatiri. Tondu mero metie anything iri. Maleta weita. Maramwira thabu thane mukorago nacio. But yes, we have samosas. Malaki turehere mwemwe. I don't know. You see these high-end hotels mati na ya thabu thane. Asa gutie kindu ta thabu thane. No githiko ria jaro na thabu thane hau na cai. Ala. Cionka ini po? Portions. Portions. Igua cionka aitha inya. Aitha thatu. Kana kenda. Yes. Malaki lete tu filei. Filei iko. Tutakula tu filei iko. We leta. Tuoka marauga hai. Amupimi kidogo sana. Ona toiga na capsule. Mayo hiyo sasa ndio samosa, hiyo ndio large hapa. That's the large. Bauga maani tazi yaka mundu agekemeria gatumukirenda. Aka hata kina mirumire. Ule thabu theno kaniki. Ici rugongo ngihinga rucio. Tona nyamu ina irio. Honu. Nyamu ina irio. Ai ule katokero marume ndonge wetane katia. Itana kinya. Yes. Malaika rai. Malaika rai. Marona ai nyane mathethukiirwo ni andu ene muka. Ene mukawa. And you know they look out of place. When you go to you look out of ona matihana comfortable. Hapana. Maragi to Victoria riki. Alamu how can I help you? Kuna mbuzo tunagojea. Lakini sasa tukimgojea mnakuago na kinywaji. Yes, tuko na beers na tuko na cocktails. Cocktail ni gani? Au atuserve ati mizinga ama nini? We serve cocktails. Sasa ni gani kona fondika? Well, you can take this on Long Island. So vodka in there, you can take that one. Tulete hiyo. Mara modo gida. Le mano gione cia riko. Mano gione cia riko. Mari ile ginya choma sausage. Marakiuga magarurire. Marerwo. Makuda maruga ai no kare juice nderi warai. Tokale sinyu indo cia wana muno. Akaiga maihuritie ginya masoda. Gau masoda na majuice na maembe huku. Mao da maruga. Oni karaga ka mundu hani. Twetie kage. Maramwita. Kage. Utaleta raundi ingine. Yes. Kage. Kage. Kaji agochi. Egoshika. Nginya wito yura muri atiriri.
are you sure muipeleke bio sana? Sisi tumezoea vitu kali. Hizi vile tunaogaga vitu. Hizi asiwezi tufanya kitu. Hizi hata ni manjuisi tupu. Hizi hata ni manji. Akireherwo. By the time mune niyo iwokeri. Marare mundu koktero ichi. Ithathatũ mwĩrĩ. 6. Okari. Aramera I am in a very big hurry. Gwishie mukujira uria mukandihia. Then maybe we can start over from there. Marauga irio turihagia ngiri 16 ni wira witu. Ndio maragetia goro muno. I'm at 16,000 no problem. Then what I would do, nanga muibesha na kiaya. You have a lot of money, young man. I mean, hey, that is your. Namuno that is your namuranyu johi. You must be very wealthy, young man. I mean, it's only 3 p.m. Asa nene hatuonire tondu riu ne tugwetereire twagukiuga iguragire kidogo. Ni mwama kiona munene wakwa ndanyua mathaa mau. You people must have wishire muthondekete mbeca nyingi muno over the weekend. So surely I mean, you guys have a bright future. I koromwe na luxury ya kunywa tha ici ori. Future yanyu is very bright. If you can afford drinking around this time, andu agi mema wira ni me busy you're drinking. I mean, no, I'm impressed by your confidence. Marake mwa ni kujikipa busy too. So what I'll do, I'll give you 5,000 deposit. Ishigenega mureha on the material. Dito recommended on the modo joeri. I know where I would find you. Mugi kane mugwe katia. Nemuda kana wira wakua. In the meantime, waiter. Yes, where is your food bill? I go, samosa, na korea no mwaria. 3 portions of samosa and 2 chamasosa. How much is that? That is 2,980. Also, I can't get a seal. 29.8. You guys keep drinking, Dikota komuruga miria ka drink kanyu ndo na muraji enjoy. You're already tipsy. So you guys enjoy. Auma. Mayata wito sio. Sis. Kunja. Huyo msee alikuwa hapa. Amelipa biro yetu. Ameclear bill yenu ya food. Hiyo ameclear. Acha kile mmekula ameclear. Na okay, na ya kinywaji kinywaji hajalipa. Amesema hizo ni luxury zenyu, so you basically mtalipa. Hakuna shida. Unajua matajiri wanaonaga watu wakiwa maskini sana. Sasa hiyo ni kitu ya kukosa kutulipia majuisi tupu hapa. Wewe tuletea hiyo biru tutajilipia. Kwani yeye ni nani? Kereho ya drinks. Yes. Mara hero biru ya modo 7,200. Kiloka 14,400. Excuse. Kalundi kidogo. Na hilo ni pussy tia pipe. Ni kama umetupea bili ya wenyewe. Iko hivyo, si umekunywa Long Island 6? Na wewe umekunywa Mojito 6. Hizo zinakuja hivyo, kila mtu 7,200, yote ni 14,400. Ngai. Na ulimwambia tumekunywa. No, he was very clear and categorical. Akaniambia drinks on you. It's on you. Yeah, alikuwa ananunulia tu chakula na refreshment. Wale ina samosa. Hiyo samosa black coffee na tochoma sosi. Kenywaji mwero ukabilire. And the Peranian Nicomboops did not read. Makiro hemu ina besa na kiaya. That is you. Ni Kenya nyo kena diplomacy. That is you ni muranywa. I mean, agani mwagire besha muno. No, ni muratho kuma, you must be doing very well. I think you are really doing a robust business. You must be making good mullah. I mean, that is you. Wow, I'm impressed. Niku, you are last limbo tu. I feel sold. Baya modo yote. Sasa hapa kuna hii 5 ametupea.
mnaandikaga watu mahali. Marabosi ũgũthagathaka thoko ya naihenya ya nyũmba na arata kũhĩtũkĩra thimũ mombanĩre mohito ũyũ na Long Island. They learned the hard way. Ũgĩgetwo handũ nĩ client tiga gwĩtia njohi. Hapana. Wokorwo tiwe wetia. Yes. Wachana na hiyo. Mani Samu tũteithie na ngũ ithano warai. Mani twĩ ngũri-inĩ. Twĩ ngũri-inĩ watiga ciũria nyingĩ tũma kĩrĩa ũratũma. Mwĩ ngũri-inĩ andũ. We ikia kĩrĩa ũraikia tũma tũma ngũri-inĩ. Asa tũma mbia ũguo nĩkĩ mwĩkire. Hĩ ndonga ĩho yatwanĩkaga twenyuithia magathia aya magoro taki. Mũkũnyua indo mũtoĩ. Rĩu ithuĩ tũkũciaria nĩ ũrarĩha. Kakũmwĩrĩte atĩa inyuĩ nĩgetha mũnyue manyamũ mau. Tũraigua nginya nĩ tweterwo borithi cia Runda. Koguo na nĩ raha iramũrĩa. We tũbange menyuere tũthiĩ thĩinĩ. Marahothanĩria andũ 12. Rĩu thaa ici mena mathirĩ liabilities cia andũ 12. O kiugo kĩnywaji. Yes. Na baruni cia birthday iratanywo Saturday. Kĩndũ kamarauga mũicio na igĩcukire ta hiti. Arĩ ũrimũ hau. Kĩiguo na kĩniĩ. Cekere mbia tũngĩnyua mwaka. To Ngai mwene cia wana nena nginya rĩ njirobu. Kwĩra andũ aya matiko mbia no kwĩonania. Iyo baruni niĩ ndikahuha ciothe. No, they learned the hard way. No, they learned the hard way. Era ikomire mwena bota wani. Era